milijardi evra zbog odlaska mladih u inostranstvo. Važna je ova izgubljena dobit koju bi svojom pameću i radom ostvarili u zemlji iz koje su se ocelili. Međutim, ovakav odlazak mladih ljudi iz Srbije beg je od problema koji je zadao 22-godišnji režim, a oni koji su ostali u zemlji dela se na one koji su prihvatili sistem i na one koji se bune protiv njega. Omladina Dveri, kao ja, spadamo u ovu drugu grupu. Najveći problemi mladih u Srbiji vezuje se za nezapošljenost, kulturu, studentsku spavanost i obrazovanje. Što se tiče nezapošljenosti, prema ovogodišnjim podacima na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se oko 300.000 mladih do 30 godina starosti. Fakultet je danas kao nova srednja škola ostavila tome kako je budućnost zapošljavanja. Što se tiče kulture, poboljšavanje kulturnih i sportskih sadržaja neophodno je da bi većina mladih postala bila svesna. Istraživanje mladih izgubljeni u tranziciji pokazalo je da je više od polovine ispitanika izuzetno retko odlazi u biblioteku i pozorište, a još ređe u muzeje i galerije. Razlozi za retko posjećivanje institucije kulture su nizak ekonomski standard mladih i neadekvatna ponuda kulturnih sadržaja, ali i nedostatak slobodnog vremena, što se pre svega odnosi na one koji rade. Istraživanje pokazuje da zbog svega navedenog većina mladih pasivno pripada proizvode masovne kulture koje nudi zapad. Mladi su se okrenuli i virtualnoj realnosti u kojoj žive, sve televizije, videoigrica i interneta, zbog koje nemaju radne navike, fizičkog rada, što preti da omladinu potpuno odvoje stvarnosti i zdravog duhovnog i telesnog odrastanja, životnih obaveza i radosti. Ukoliko ste svesni posledica ovih socijalnih slomova, priključite se Pokretu za život. Na našim prostorima vlada studentska uspavanost, isključenost mladih iz društvenih događaja. Mladi nemaju uticaja na donošenje odluka u ustanovama koje se bave njima i u institucijama vlasti, što izaziva nepoverenje prema i isključenje iz javnog života. Posebno su osetljivi ovakvom društvenom nepravde, zato ne žele da čuju za politiku. Potrebno je da se za njih stvori okruženje sa mestom za prave vrednosti koje omogućava da se razviju onakve osobe kakve su potrebne svojoj zemlji da bi napredovala, kao i oni zajedno sa njom. Da te prave vrednosti, kao što svetlo radi i rad, ostanu norma u celom društvu, a to su pre svega u prvom mestu moral, radna etika, porodični život, patriotizam, socijalna solidarnost. To pre svega treba da bude politika države. Što se tiče obrazovanja, svega 25% maturanata opredeljuju se za upis na univerzitet, ali nalazi iz 2002. godine pokazuju da čak 70% studenta odustane od njih. Ovi podaci jasno govore da je sistem školstva teško proplan u Srbiji. Od onih koji upiše, 50% njih upiše studije koje nisu interesantne tržištu. Nije stvar u tome da nekako nije stvorio radno mesto za njih. Tih radnih mesta jednostavno nema jer ih tržište nije stvorilo. Međutim, ovaj mali broj koji se posle studije zaposli dolazi do radnog mesta preko neke stranke ili preferiranjem rodbinskih i kumovskih veza. To je politika današnjeg društva koja ne dopušta sposobnim mladim ljudima doći do izražaja i pokazati svoje kvalitete. Nasuprot tome priliku dobijaju nesposobni i one elite koje se školovalo u skupim i običnim čovekom nedostupnim privatnim domaćim i stranim školama. Nekritična primjena Bolonjske deklaracije već je dovela do katastrofalnih posledica u visokom školstvu u Srbiji. Ako nećete da vaša deca budu neobrazovana i pretvorena u moderno roblje, vaše mesto je u Pokretu za život. Vic, kako pametni Srbi iz ovog grupe Srbe telefonom iz inostranstva, nikada ne bi nastao da u periodu od 1990. godine pa do danas oko pola miliona ljudi nije napustilo zemlju, od kojih je svaki peti fakultetski obrazovan, a Ministarstvo za dijasporu prošle godine procenilo da je među njima bilo između 4 i 5 hiljada profesora i oko 15.000 asistenata i magistra. A ko voli da odlazi iz svoju tuđu kuću oko ne mora? Kada je sam predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da država nema dobar merni instrument, kao i najveći davor bi pobjegu u inostranstvo, zato što tamo imaju veće mogućnosti i bolje uslove, kao i da nema dovoljno novca da investira u budućnost u nauku i obrazovanje. Onda ne mora da nas čudi
mogućnosti za napredovanje u karijeri. Društva koja ne ulažu u obrazovanje mladih ljudi, ulažu u vlastito zaostajanje, a to je naše društvo. Rezultati ankete koje je sprovela Studentska unija Srbije na 3000 ispitanika pokazuju da po završetku studija 30% akademaca planira da zauvek napusti Srbiju, dok samo 15% nikada ne bi napustilo Srbiju. Kao osnovni razlog za napuštanje zemlje naveli su lošu materijalnu situaciju i nemogućnost da se bave naučno-istraživačkim radom, a domovinu bi najradije zamenili Ameriku, Nemačkom, Italijom i Francuskom. Nekadašnje školovanje Srbije u ovim zemljama za buduće činovnike i lidere u svojoj otadžbini pretvorilo su jeftino školovanje u Srbiji za besplatan izvoz radne snage i inteligencije van zemlje. Poredak i zasijanja ima, ali veoma malo procenta. Na sve to vi nemate posla i moja generacija ga neće imati, jer država rasproda državnu imovinu u našu zemlju i vodu. Dijaspora treba bolje da se poveže sa maticom i u većem broju da vraća mlade u svoju zemlju. Model nacionalnog organizovanja za koje se Dveri bore je Saberimo Srbe sve i svoje. Predstavljam omladinu Dveri koja svoj identitet traži u svom korenu i svojim tradicionalnim vrednostima, a ne u kontrakulturi i drugim narodima. Omladinu koja će radost, lepotu, smislu, ispunjenje, sigurnost tražiti u sebi, velikim radom na sebi i svoje ličnosti, a ne u inostranim zemljama gde nam je sve to zasigurno servirano. Sve one koji će svojim upotrebnim radom i trudom graditi bolju budućnost svoje otadžbine, a ne sedeti skršteni krug očekujući lažne blagodati Evropske unije. Nadam se da ću prilikom pogleda u budućnosti za nekih 5 godina posle završenog fakulteta vidjeti moju generaciju ovde u svojoj zemlji, jer je došlo vreme da Srbija postane zemlja mladih i da je povedu neke nove generacije. Ako ste i vi oni koji karakteriše pokreteška životna energija, spremni ste za prihvatanje novog, imate viziju budućnosti kako želite, pozivam vas da nam se pridružite i pomognete u rešavanju problema naše zajednice i društva. Hvala. Sada bih zamolio da pogledate jedan spot. Funkcionišu ujedinjeni monopoli Srbije. Prvi krug su ujedinjeni globalni monopoli. Oni koji su nas 99. ubijali bombama, danas nas bombarduju i uništavaju kreditama, medijima, lažima, korupcijom. Oni su na vlast doveli drugi krug. Drugi krug su političke stranke koje ispunjavaju želje i zahteve svojim stranim gazdama. 8 miliona građana Srbije puni nekoliko desetina njihovih džepova. Oni su narodu na grbaču stavili treći krug. Treći krug su tajkuni koji sebe nazivaju uspešnim biznismenima. Oni koji i prvom krugu i drugom krugu daju njihov deo, ali otimaju i za sebe. Četvrti krug smo mi koji plaćamo sve krugove. Ćutimo i ni za što se ne pitamo. Peti krug je Srbija koja se pita kada će se četvrti krug probuditi i vratiti u život. Da, to je pravo pitanje. Kada ćemo se probuditi i vratiti u Srbiji život? Zato što pozivam da se probudite, a za početak ako imate neka pitanja, izvolite slobodno, zato smo se i okupili ovdje da iskoristimo ovo naše viđenje i vreme da razjasnimo sva pitanja. Imate neke nedoumice vezane za naš pokret, a takođe vas pozivam da ne odete, pogotovo vi koji su prvi put odavde, a ako ste odlučili da se priključite, da se dogovorimo, da popričamo još malo za oni koji žele da se priključe i da, što se kaže, mi to na neki način evidentiramo da bi se dogovorili za neke buduće akcije. Izvolite, sada. Ja sam Ivan Cajčić iz Imagevca. Imam jedno pitanje vezano za konkretne akcije na našoj opštini. Pošto moje mišljenje da bi trebalo makar svaki stanovnik ove naše opštine da bar čuje za Dveri. Koje su vaši planovi da se uključe, provede neke akcije, konkretne mere? Pošto ja bih recimo mogla u svom mestu, ali pošto opština ima više sela u opštini, grad inače veliki, kako vi planirate to da provedete u delu? Evo, sad ću odmah, da kažem zemljače, odmah da vam odgovorim. Naravno, pogotovo Gornji Materevac je vrlo bitno. Selo, to je svesta, to je na svim tim izborima
izborima od pre 100 godina, kako je od oslobođenja, što se kaže, Turaka. Mi planiramo utorak u 19 časova je termin kada opštinsko povjereništvo Panteleja ne sastane. Znači, mi ćemo utorak na ovom prvom sastanku upravo odrediti šta ćemo raditi do kraja godine, detaljno, odnosno sve tamo januar i februar mesec do raspisivanja izbora. Neki tvrde da će u februaru, neki u martu, da mi tu ne licitiramo jer trebamo da infrastrukturu naše pokreta na teritoriji opštine razvijemo. I ja pozivam sve saborce se uključi da budu na neki način, svi su VD mesni poverenici, vršioci dužnosti mesnih poverenika. Naš osnovni sada cilj i zadatak je da putem liste sigurnih potpisa da što više ljudi stupimo u kontakt, jer imamo kampanju, mi smo već započeli kampanju i to naše saborci znaju, to je kampanja od porodice do porodice, od prijatelja do čoveka do čoveka. Znači, ne ubacivanje u sandučića onako, kao što rade neki, nego mora da se popriča sa čovekom, sa vašim prijateljima, komšijama, o tome šta su veri i ko su veri. Da bi to kvalitetno uradili, imat ćemo takozvane, ajde neću kažem radionice, koriste taj termin, ali ćemo imati subotom ili već kad se dogovorimo kako to, na koji način konkretno razgovarati to. Niko od nas imaju različite talente uveravanja ljudi, pošto mi ne idemo na to da ubeđujemo ljudi, da ih ne bi što kaže da nam ubacimo još veću bedu, nego da bi ih uverili da smo mi zaista ti zašto se zalažemo. Sve smo mi to lepo napisali, znate, program, sve to lepo stoje, a on treba da pita, pa jesi baš to taj ti? Jeste baš ti ili takvi? Da li vi imate tu moralnu čvrstinu? Naši osnovni zadaci su prvo, da pronađemo takve ljude koji možemo da kandidujemo, koji mora da imaju veliko M i postojano M, to M je moral, koji je postojano da se neće sutra kad dođe na vlast da premetne, znači da okrene čudo. I druga stvar, znači moramo da obezbedimo da što više ljudi uverimo. Posao u opštini je, odnosno nas zadatak ovom opštinu, u opštini je lako. Ja ću vam reći da nama recimo za cenzus, da bi prešli cenzus na teritoriji opštine, što se tiče Pantelejaca, treba 2000 glasova. Smatram da 2000 glasova mi možemo da obezbedimo. Na nivou Srbije dosadašnje procene, čak su bili u junu već takve procene, naročito su sad, nismo mi to plaćali, to su sasvim nezavisne agencije koje hoće da pošteno su ispitivali javno mnjenje, jer ove druge nas ne spominju, gde smo mi već davno imamo 8%. Znači, prešli smo cenzus odavno što se toga tiče. Ali da bi to obezbedili, mora da se radi ova kampanja od porodice do porodice najbitnije. I zato vas molim da pogotovo vi koji ste novi dođete u utorak od 19 časova, da preuzmete te liste, da popričamo još vezano o te kampanje. Tada ćete vidjeti ko je gde u kom podreonu. Podreoni su biračka mesta. Na teritoriji naše opštine imamo 31 biračka mesta. Mi moramo da imamo to znati. Za tehnički samo stvari moramo da imamo 62 čoveka na biračkim mestima. A D plus lokalni izborni štab, opštinski, D plus oni koji će obilaziti ljude, samo govorim za izbore. Ali pre izbora sada mi moramo da razvijemo infrastrukturu i imat ćemo onda da se dogovorimo kada ćemo u kojem mestu ići i razgovarati. Ali najbolji način je ovo, porodice do porodice. Mi imamo naše prostorije, da ponovim, ulica 7, imamo broj 3, tamo imamo termin i za sada je, mislim, smatram pogotovo u zimskom periodu, da je najbolje da se organizujemo tamo. Inače, znate da, evo recimo sad ovde nešto kao Nova Igreja, ali gde ćemo mi imati infrastrukturu? Kad je tamo ono razvaljeno kao da je juče bio rat, onaj pik ništa uništio. Ono je slika i prilika Gornje Materica koje su ovi ostali. To je slika i prilika onaj zadružni dom, odnosno pripada piku, ne znam koga je pribacio, da ne zavoramo sa drugi sa svim tim. Znači, u utorak ćemo se dogovoriti o svemu. To su uvedno sam rekli koje su teme sastanka. Da li imamo neke drugi teme, pošto utorkom i sredom ja i recimo još kolega... Dobro, vi ćete biti obavešteni direktno, vi ćete obavešteni na drugi način.
i direktno mi možemo da se vidimo. Pa onda kada bude bilo malo više ljudi tamo, u Materincu ili bilo gde drugo, da možda da se skupimo, da se organizujemo negde i da se dođe tamo. Da se dođe i kod domaćina. Na nogu. Mi moramo ljudima ići na nogu. Ne više samo, ajde tribina, ajde ono i sad dođete vi ovde. Ne, nego mi moramo da idemo tamo. Pogotovo za sela to pričam, a videli ste koliko ljudi, oko 11-12 hiljada živi ljudi u ovih 12 sela na teritoriji naše opštine. Znači, to je što se tiče toga. Mislim, samo bih ja nešto dodao što je zanimljivo konkretne akcije. Recimo, mi imamo na nivou cijele Srbije akciju Pokreni se domaćina. Znači, imamo, sad smo ponovili, stvari su, ceo pokret je uspješen upravo sa sloganom da se svako nas pokrene. Ne partija, koja je tako osmišljena u ovom srpskom političkom sistemu, da je partija neka jara, ona te rešava sve probleme, preko Deveričića, preko Kuma, ono, znači, jednostavno, nama je potrebno novi vid političkog djelovanja, a to je da ćeš svakog moći da imenuješ, to je taj Đura Pera, on je odatle, on je odgovoran konkretno za svoju mesnu zajednicu, njega možeš da sreteš na ulici i mu kažeš, dobro čovječe, šta se to radi, znači, nema ono nedodirljivih faca u Beogradu, prvo, naš cel pokret, nema ljude, on je autentičan pokret koji je nastao iz unutrašnjosti. Znači, svi ljudi koji vode ovaj pokret, jedan iz Čačka, jedan iz Aranđelovca, jedan iz Kraljeva, znači, uopšte nije neka priča koja je sad nužno, sad mi uskačemo sad tu sa ovom pametnom temom regionalizacije, koju Dinkića neće, gde su kao Vojvodina, gde su naše novce. Da je sad Beograd zlo. To je prvo pokušao da mi kao Srbi, kao građani ove zemlje, mrzimo svoju predstavnicu. Znači, mi treba se ponosimo svojom predstavnicom. Ali opet, da nije ona sad velika glava